kalabing limang domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kaya katawang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabiatala po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Ditch and Ita David and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, at Jose Pepe Hison. Kapasalamatan da naman di magmasusi king Aldodong Kebaitan, di Edmond Rosero, Emerencian Villero, king kiyang 60th birthday Rubinita Sapaw. Special intention, former Mayor Teddy Tumang, Engineer Ding and Mrs. Madel Pilaw, Gemma Lumba, Ning Torres, Emerito Barrera, Engineer Jesus Punsalan, Ariel Osepina and Joshua Churiel Makabali. Para king malalagwang kapaldanan dari Celia Lagason, Michael Alfaro, Oliver Pabustan, Ranilo Deirit, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Janet Lakap, Virginia Samawang, Monica De Leon, Rosel Montemayor, Choi Manalo, Charito Obsequio, Eliza Reintulio, at Bea Isabel Malyari. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Monsignor Constancio, Luisa, Catalina, Juan, Orlando, Julio, Antitoni, 40 Days, Hilaria, Horacio, Jenaline Prayal, Lorna, Honorio, Francis, Abel, Karen, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Inki katao pong kapag masosyon, panimunane po Reverendo Padre Christian Kier Taliorin.
Anting meto nga familia makatipon tamo ngeni king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banal na Espiritu, ing grasya na ning ginuta mong Heso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagum ning banal na Espiritu mantabe kay kayungan. Mayap ayabak po kay kayungan. Kaniting Aldo, pagmasusyan tayo ing ikalaming limang Domingo ning karaniwan a panahon. Inya naman kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ing sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo ing palpikasala tamo at ipanigapu tamo king Ginoo ing patawaran ampon pasiknangan nakatamo. Ikatamongan po, aminan ko king Dios ang mapamakalulo at kaya kayo kapatad, ing kasama mo na, ing pamisip pamamaman, ampon pamanapat king at ing pamagtamad kong gawa, ing maya pasukat ko sanang depot, kasalanan kong mabayad, ulita ipanigapu kong ano mariwan mariyang berdagang magpilihan, kanang isang lamang nelang pang banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po, ing Diyos sa tinutang. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamu, idala na katamu sana king biye alananga. Cristo pagkalulu. Cristo pagkalulu. Ginoo pagkalulu. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, papakitanan mo laking aslag ning katutuan mo, ring malilili, balang makapagbalik king tunay dalan. Pagkalub mo kay kaming sablang bininyagan, ing grasya mo, baming abalong isakwil, ing sablang malyaring munye kasiran, king lagyuning bininyagan. At tukyan ing sablang makasulong, king pangayagum mikeka. Itiyadwan mikeka o Diyos, king kapamilataan ng Heso Kristong anak mo, ang mabibiyang po magari kambe mo, king kametunganing banal espiritu manggaman, king alananga. Pamamasang ibot, king libro ning Deuteronomio. I Moises nga nakarintao, kailangan nin pakirandaman niya, ing siwala ning kaya kayong Diyos. Maminto kayo karing utos na, king mabilog yung puso at kaladwa, at karing tuntunan amisulat, keting libro ning batas. Uling iting kautusan na sasabyan kong eni, kaya kayo at ene man masakit, pakiabutan at pakaintindihan. Alayo king mata sa banwa, ewa sabing nino ing mukyat king banwa, ban kwanano, at bandamdaman talo at tuparan. Alayo naman king kangat ba ning dayat malat. Inya sabi, nino ing dalakit king dayat malat. Ban kwanane at damdaman tayo at tuparan. At tsuya mismo siping yu ing kautusan. At tsu karing asbuk yu at karing puso yu. Inya mayan niyang tuparan yu. Ing amano ning Ginoo. Dalong ka king Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Dalong ka king Ginoo, king kekang pamangailangan at miyeka. Dapot para kanako, kaya kako manalangin. O Ginoo, o Diyos king panahon at tula mo, pakibatan mo ko. Uli na ning maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Uling tutuparan mo, ing pangako mo, iligtas mo ko. King uli ning mayap mong pilubluban at katapatan. O Ginoo, uli ning maragul mong lunos kanako, pakibatan mo ko. Dapot tutulang maplas ding sugat ko at misasakitan. O Diyos ko, sopan mo ko at pakayapan. Ing lagyuning Diyos, king dalit kakuyang puryan, parangalan ke at pasalamatan.
Panakit da ring mayayalipit, kaniti tumulalo, at dingking Diyos sasambalo. Mipasik na nga lo, uling ingginu, kayang pakiramdaman, ing dalong ningatsu, king pamangailangan, at enala painggulutan, detang kayang kaluguran. Iligtas din ning Ginoo, imbundok ning Sion, at ding syudad ning Huda, italakad na lang miyuman. Ding anak daring talasuyo na, ilang magmana, at karinla manuknangan, ding sablang malugod keya. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo karing tao Kolosas. I Kristo ya ing larawan ng Diyos, ay mayayakit. At ya impe kapangani ning metong lelangan. King kapamilatana, lelangane ning Diyos ing sablambage, ayat yubanwa at kete king yato. Ing sablang mayayakit, at mayayakit, ding tronos, dominasyones, soberanyas, potestades, melalangan ing sablaking kapamilatana at para kayo. Bayo ya melalang ing nano paman, iya atinayo, at gewa ng metong mo ing sabla. Iya imbuntok na ning iglesyang kayang katawan, antining iya ing kamumulan, iya naman impe kapangane, karin sablang mi pasubyan miya. Kanito, iya ing maging mumunang dili, karing sabla. Ing Diyos mismo biryana, kingin sablang kayapan, mayakit king anak, at king kapamilataning anak, misutngan ing sabla, king banwa at yato, inyasat itatag ning Diyos, ing kapayapan, king kapamilataning kayang anak, ami paku, king krus. Ing amano ning Ginoo. Ding amano mo, Ginoo, espiritula at biye, at chula keka ring amanong babye-bye, alangangga. Ing ginuman tabeya kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas.
Ing metong atalaturuning batas, linapit ya baneng panyubukan ni Jesus. Nga nang mengutang, Maestro, nanuing sukat kong daptan, bakong tanggapan ing biye alananga. Pekibat ng Jesus, nanuwari ing makasulat king batas, nanu ing aintinjan mo kaniti. Mekibat ya, dapat meng luguran ing ginungke kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan, at sukat meng luguran ing kapara mong tao, anti mo ing kekang sarili. Ustu ing pakibat mo nga ng Jesus, daptan mo iti at mieka. Dapat ing talaturuning batas, magimbut yang matulid, inya nga na pang kinutang kang Jesus, ninuwari ing kapara kong tao. Mekibat ya i Jesus, ating metong ataw at iti paibat Jerusalem, papuntaya Jericho, sebatan dering tulisan, at kinwara ing imalan asusulod na, pemalupa lure at likwan deng alus metena. Mipayintagon daralan niya ing metong asaserdote, king lugal aita. Inyang ikit ne linapit ya kasumangid ning dalan. Makanyan mo naman, miras ya ka rin ing metong alevita, at ikit ne ing biktimara ding tulisan. At kay bat, linipat ya king kasumangid ning dalan. Dapat ing metong asamaritanong maglakbe, dinalan niya naman karin. Ikit niya mo naman, at melunos ya. Lepitane at tigtugan nong laro at alak ding sugat na, at sakano binalot. Kay bat seke ne king kayang sariling asno, tiglus neng dela king balepi paglayunan, at sinese ne karin. Kabukasan, kinang wayang aduang kwaltang pilak king bulsana, at binyeno king mamahala king pipaglayunan. At nga na, sesen me at nung magkano man ing maging kulang, bayaran ko pa magbalik ko. Ninungeni king pamalak mo, nga ng Jesus, kareting at luing kapara ng tao ning sebatan daring tulisan. Pekibat ning eskriba, itang pepakit lunus keya. Nga ng Jesus, nung makanyan mo naman ing daptan mo. Kaluguran kong kapatad, itiya ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Mayap ayabak po kay katamongan. Mitutundo ko pa po ata. Pasibayo po, mayap ayabak po kay kayungan. Pakigritala pa pong mayap ayabak din kay kayong kasiping. God is good. All the time, palakpakan tayo po ing apong Ginoo. Kaniti po kanong panahon tamo atin pong mumusbong abayong kultura. And one of the prevailing cultures in this day and age, pining awsan tamong mind your own business culture. Mind your own business culture. Itiya ing kultura nung nukarin potang eya tungkol keka, potang eya para keka, potang alayang impak keka, alakang pakyalam. It is a culture nung nukarin if it is not about you, if it is not for you, and if it does not affect you, then who cares, sabi dapin. Nanu ing pakyalam ko. Halimbawa, potang may nakit kang basura king dalan, naman keka, nanu ing gagawan mo, paboren mo niya mong kalat. Potang may nakit kang mamalimus king dalan, meman mo agyong dinan. Potang may nakit kang pakakalulu, alakaman mong balong gawan, banyang misopan. O potang atin kang ikit mipapateking dalan, emulaman awatan. This is ing aman wandang mind your own business
culture. If it is not about us, then who cares? Makanyan niya ing kultura tamo ngeni. Amen. Makanyan niya. Basta okay ka, bahala na lading aliwa. Ing importante, masalese ing kekang kabilyan, agyamang magkasakit na la ring mapilan. Makalungkot man, pero api na yan, ing kekatamong akakit, kaniting kasalukuyan. Api na yan, ing panamdaman, tamo, karing taong kekatamong akakayabe. Minding their own business. Mind your own business culture. Dapat kapatad, kanite pong Aldo, paganaka ng Jesus ke katamu, or Jesus invites us to a higher way of living. He invites us to have mercy and compassion king ke katamong pamibiyebye. King makanyan tayo po malyaring lawan, ing tema na ning kapag masusyan tamo, kaniting Aldo, makyalam ka. Makyalam ka in a good way. Uling potang makyalam ka, burinang sabihan, maki alam ka. Maki balu ka. At potang maki balu ka, pakibalwan mo nung nano ing malalyari king kekang pamibiyebye at king kekang surroundings. Makyalam tamo. Makyalam ka in a good way. Uling potang makyalam ka, pasibayo po, maki alam ka at maki balu ka. Kaluguran kong kapatad, king ibanghelyo dimdam tayo, ing metong karing pekabalu tamong talimhaga. Alang aliwa, nuneing, nanuya po kasing talimhaga ita? The Good Samaritan. Ing talimhaga ning metong Samaritano. Agpangkang San Lucas, atin po kanong metong lalaki. Apemugbugda, penakawan at kaybat, kabudda na mulikwan, king dalan. Atin po kanong atlong lalaki, ami padalan nung nukarin niya itang lalaking, pemugbugda, penakawan at likwan, king dalan. Nino po kasi itang mumunang taong dinalan nung nukarin niya itang lalaking mebugbog? Apin ing sacerdote. Metong ya po kanong pari, itang minunang mi palabas ketang dalan. Nanu inggewanan ning pari, sinopane, yes or no? Sinopane po, yes or no? Aline, ene, sinopan. Bistaman pari ya, lebasane at likwan itang lalaki. Inkadwa, metong yapu kanong Levita. Ataw mo naman king templo mekad. Nanu inggewanan ning Levitang ini. Sinopane ba itang lalaki? Yes or no? Alinya mo naman po sinopan. Limpasane at likwan ne mo naman. Pareho lang relihiyoso, pareho lang tao pisamban o tao king templo, dapat ede ikwang sinopan itang tao ngatsu, king dalan at tutong mangailangan sao. Inkatlo, apin niya ing Samaritano. Ing Samaritano. Nano inggewa na? Sinopane? Yes or no? Yes. Bistaman ing lalaking iti, he is considered an enemy, ketang lalaking ikit na kingdalan, ikwane pamuring sinopan. Agyamang kalaban, ing turing daking balang metong, iting Samaritano, tinok nang iya, lepitane itang lalaki, at sinopane, uling me lunus ya po kanu. At king kayang lunus, eme natili king kayang sarili. Nuneing lunus sa ita, dinake naketang lalaking at su king dalan. Inyapin ingkutang ke katamu, balang kapilan kayo po, sasaw. Balang kapilan tamu, sasaw.
Kaniting kwento, masalang may yakit, na naman pala porke panekang sisimba, naman pala porke panekang manalangin, alang patluding kekang pamagrosaryo, alang kapapusan ng kekang pamagnovina, burinang sabiyan, mayap ka. Nung buni mong pakit at namayap ka, kailangan iti may yakit king kekatamong pamanyapat dapat. Inke katamong intention at inke katamong motivation, kailangan pareho la. Uling ingkayapan mayayakit keti kilubbisamban. Ingkayapan mayayakit karingke katamong pamanyapat dapat. Ikayo po, balang kapilan kayo sasaw. Balang kapilan tamo makyalam. Potamu bang kakilala tayo, ing kailangan tamong sopan? O agyangking masakit, agyangking maskop, agyangking emo aintindyan, agyumong sumaup, potang balo mong ing taong kayarap mo, tutuyang taong mangailangan. Balwan niyo po, last Friday, pepasawap ko po karin kanakong kakaluguran, magmisa, karin king Florida Blanca. Ako po kasi, ala ko pa pong saken. So inaos kong kakaluguran, detang ating saken. May kisuyo ko nung pwede dakitanda ko, karin king University of the Assumption. 5:30 impi sabi ming oras. Dapat, detang kaluguran ko, atin lang balamu gewa pa, bayo dako dakitan, atin lang own errands na karelang gimpanan, bayo dako puntalan. King makuya da salita, malilate na lap ketang oras api sabi mi. Inya dinalan la po king Megadike. Balutan naman ning Megadike, diretso mo ing dalan kay bat alapang traffic. Dapat kabang dalan, kwento da kanako, may nakit la pong pulubi, may nakit lang mamalimus. Pwede da naman lampasan, uling itang pulubi, man makalapit ketang saken. Dapat naning gewada, may lunos la ketang ikit da. Penamdaman da ing tutuyang mangailangan itang tao. Inya ing gewada, tinok nang la, bistaman malilate na la ketang oras sa pisabi mi, tinok lang la, bangkanita, aso pande, itang taong mangailangan. Mimyelang dimot mo, mimyelang ditak mo, dapat ketang ditak ay ita, ni pakibatan, itang pamangailangan na, nitang pulubing ikit da, kingdalan. Balang kapilan tamo po, sasaw. Balang kapilan kayo, sasaw. Kapatad, potang sasawp ka, iti sana manibatan, king puso. Sapat ing kabud ka mo malulunos, karing taong susopan mo, o karing taong akakit mo. Kailangan, potang melunos ka, atin kang gawan, ban kanita mipakibatan, itang lunos ay ita. At yan ing kayawsan ke katamong eni, midake kang sawup, makyalam ka, lalo na karing magkakasakit. Atin ko pong abasang metong article, kabang migugunam ko at kabang pigugunam ke iting gospel tamo kaniting aldo at burike mong idake ke kayo. Iti sinabi niya pong Bishop Sok anyang 2015 nga na pong makanyan, always give alms to the poor who come to you. Magdake kang saup karing pakakalulu alalapit ke ka. And do not be afraid to be fooled nor turn them away empty. Do not be afraid to pamper the beggars. They have no one to help them. If you have to make a mistake in being too charitable, in being too kind. At after all, there is no excess in kindness. We cannot outdo Christ in kindness. In ginuta mong Jesucristo, meging mayapya kaya katamu, panwalan tamungan po yan. Inya naman sana, idake tamo naman, in kaya paning ginu, kapamilatan, ning kaya katamong mayap, apaman niya pat dapat.
And the invitation for all of us today is to be like the Good Samaritan. At tanda ng tamu, ing pamaging Samaritano, eya tungkol king kekang gelingan, eya tungkol king kekang kwalta, eya tungkol king kekang talino, ing pamaging Good Samaritan, tungkol ya king kekang puso, ing pusong makasadyang sumaup, lalong-lalo na king oras a pamangailangan. Iti po sana ing kakatamong pigunaman at panalangin kaniting Aldo. Amen. Palakpakan tayo po ingapong Ginoo. Talakad kayo po. Ipasyag tayo ngayon kay katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos. King dalan ibat Jerusalem papunta Jericho, ing ebanghelyo pepakit no ke katamu, ring taong akatabmutamu karing sablatang dalan, ngening kasalukuyan. Ipanalangin tala kabang nga tamong sasabi, pakiramdaman mo kamit pakaluluwan o Ginoo. Ulitan tayo. Para karing kukwa, karing aliwa, ketanga chu karelo. Ding ema nakit, king pamangailangan ding aliwa, at mimiwas kasumangit dalan, ban alisyan misangkot, king matulang pamaglingap, king kaparang tao. Manalangin taking Ginoo. Para karing mipaimborisan lele dalan, para karing alang kakaluguran at alang metumang magmasabal, banding kaluparang tao at tuklasan dala. Manalangin taking Ginoo. Para karing tutok ng king dalan, bamunyesaw karing taong mangailangan. Para karing dadalo karing masakit at lilingap karela. Para karing saryang mama ko, king karelang dalan, banayat dan sao dingaliwa, ban manatili lang malapit, karing kapararang tao. Manalangin taking Ginoo. Para karing sugatan na puso't katawan, para karing eta kaluguran, at para karing esap sapat ing lugod tamo, bantong gentalang kaya katang kapatad. Manalangin taking Ginoo. Ngayon doon taming sarilitang kapagnasan. Ginusaupan mo kaming lugod karing kaparaming tao, antimoking kaya kaming sarili at maging malapit kay keka, kapamila taning pa maging malapit mi karela. Ipayabot mong atuklasan miya karela, i Heso Kristong ginumi.
Manalangin kayo kapatad, ban ing daon tamo matanggap ya arapan ng Diyos, ibang lubos mayupaya. O Ginoo, malugod mo lang lingusan deting yayain ning banal a kapulungan mong manigapu at pagkalub mo ing matampalang matanggap para king ikasulong da king kabanalan ding sablang sasal pantaya keka iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi ing ginuman tabeya kekayo itas yula ring pusuyo pasalamatan taya ing Ginoo a Dios tamo. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puriyan ampon pasalamatan da ka. Kapilan man, ampon nukarin man, o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod, ampon maganaka. Ampat akilala mi, king karampatan mong bina, king epa sabing ligaya mo, king angwan me, king upaya, ning panga Diyos mo, ing mainang pangatao mi. Iniasa ing lunas ning kainan mi, kinuwamya mo rin ke kami, banding makasalanan mikabusla, ketamurin penibatan ning kapahamakanda. Alang aliwano ne ing may nang pangatao mi, akim kuma ng maging sarili na ning ginuming Heso Kristo. King kapamilatan na, ring sablang anghel sa sambanda ing kadiosan mo, kabang mitutula lang alang kapupusan king arapan mo. Burian mo sana ring siwala mi, milawukla king karela, ngeni king mikakametong mong siwala, ngaming ang pupuri. Ika pining banal o iba, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipaniga pumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambun kareting ain mi, ban pabanalan nala at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamay lasa ampon kamatayan, kinwane ing tinape, pe pasalamata na ka at pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang ne iti karing disipulo na ngana, kunan ye iti ikayungan at mangan kayu kaniti, uling itiya ing katawan ko ami dawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuwane ing kalis, pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri, dinwang ne iti karing disipulo na ngana, kunan ye iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayu ampon alananggang tipan, ami bubu para ke kayo, at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan, daptan yu iti king pamigaga na kayo kanako.
Maulaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Inya ngening gaganakan mi o mapamakalulong iba, ing kamatayan ampon ing pangasubli ng mebye, darawon mi ake kaiting tinape ning bie, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyeryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o iba ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula at ding sablang meyangu na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning nuwa na Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring nuwa na apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawon apuryan ampon apaligayan da kasana king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe na ampon kaya kagum ning banal espiritu sablang parangal ampon ligaya keka o Dios ibang lubos mayupaya manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan ampon lugod king iba karingamanong tiro na kay katamu ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi.
ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ng puan pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi i Hesu Kristo. O Diyos sa ibami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo. Layon meng pamayapan ampon pisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibye ampon mag-ari manggaman, king alananga. Ing kapayapaan ing ginuman tabe sana kapilan man ke kayo. King mit mong tula ipakita mo ngeni king mikakametong tamu king kapayapan. Nyoing kordero ning Dios, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayayawus king apunan ning kordero.
taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin, pulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'n makikilala sa taong magpakumbaba. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamat kaming maragul karing kala matinggap mikeka at king epa tugot ming pamakyabe karing banal mong misteryo. Sumulong sana ing pangakabos mi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya ke kayo. At bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, singib pa, ating anak at ing banal espiritu, ing misa mayari ne umena kayo king kapayapan ban luguran ang ponsuywan ye ing Ginoo.